Aye. Balik aye. Kenapa? Up turis. Mga turis. 50 rupiah. Ano yung iba-iba pa yung gitanan? Wow, man! Yay, bang! Thank you, mo! Syukriya! Welcome to Latung. Welcome, good morning, sawadika. Ngapain subahay pisa sisian chikanika sa sikkim trip dui ka day 4 ta pementa ilai ke lalang yakut niau bejim ya the crack atau ma praduna menta ta kam lei ho ya peswe lai ke lai ke kilai lam dan su lai gini gini yo good morning, let's go. Okay, ini crack semua berjumpa mah tum tam mai fum fam mai ngina. Tengok ada pentem tas, sleeping bag ngatap nah apa, ngasai nak bun ngasai kita, dia bun lagi jalan nak bun bang. Dan juga apang teh kalau kam sup teh ada selap perut. Teh kibat kibatan jadi penglah subuh ni strok. Teh nak boleh kita jual tu lah ya dah, mana mah. Ni teh kapal ibu bihabar. Kami lera. Chalo. Bukan hotel Bangisa, hotel Mandala ngala peni menen tengah peni pengen mentah. The reception ang niya. Jaga sa kay na tip top ha. Okay. Hotel good. Acha. Good acha hai. Nice view. बाद में सबसे ऊपर जगह ठीक है जितना ऊपर जाएंगे नहीं मालूम ना हम मालूम तो सबसे ऊपर जगह lah tolong shot teris teh yang menjadi penyiar drone ya di Shasha begini lain kita sih di Shasha gimana dia bisa pipi lah sih gini nang lakut lagi ni dah masih rudan masih mumung kan oh panggil pak Halo. Aye. Balik aye. Kenapa? Up turis. Mga turis 50 rupiah. अरे भाई ऐसा करेगा तो कहाँ होगा ना हम लोकल Local beef खाइए Local beef. local beef nanti bolong kemudian local beef tinggal ada Tisha nyalain nak let's go ini nyalain nama ramah hey bro thank you so much welcome man bro we'll meet you again sure thank you for everything mo Isam ni lagi na pelong yang jing duai mo cah menyebut lagi jong jing duai ya Pam ni wan kematu ni saya sin matai sebi yang nak apa nak start sebenarnya ke kepala itu sikit siwa saw kapan ini santa tadi yang kantok Pak Mir tadi kan itu kan apa tempat meminta das mas ini sikit jadi kenyataan tadi kali ini parok tadi lancar dan kata di baju minyak kemudian kita siap Aman. Okay, let's go. Nadu na yung spec terus palay ko army gitar hado ini. Nakula panpulay. Kaya ini bye-bye na gangtok na sini. Saya kawan yang la Wednesday. Sampai ini apa ni yang di sini ya. Ko sampai banget ko saya jadi tenang baik dan lap di kan. Ibang la koy kana waterfall longgong sa Sunrangsit no it doesn't look like Sunrangsit pay ba mo nilai koy kana kalan kasi na thon dei na thula de stay somto stay nang sumthang mangthang bonglang stay hi thawra ibang la view na kana koy kalan kis drone kana kam ja kam ternan kam skun Tipe bang la poi hey wildlife sanctuary pambong kolo ni kla mi pai thad bum take it pambong kolo wildlife
nih Pak apa ini tenan. Wow man, so nice. Siapa nyomer? Lapoi sakaway ka waterfall. Look. Ini nang waterfall semua. Ni happy banyak big dia terbaik banyak ring more nama banyak big waterfall. Ini ding duai kan kita ba ding duai. Yang bakal ke balik ni sampai ke bawah ayam dah sampai. Ini colorful sprayer. So I don't know. Tapi saya browse kan. Besar sanderu long bahangai ngai ibon mas besar. Baik ini saya ngamti pergi anang nam yarang na penon kami ni apa. Pun besar ni ba kita tungsa ni macam ni ta. Ngamti kenara pat pakai nyanang penon kami ni. Wow, wow, what I can see is what can you see. I don't know, but look is just wow. Pwede kawa. Hey, pe ba ti ulum igam takes to Madhuri Lake. Ye itu ulum manap kumtai. Oh, very nice man. Katrai ngin hap no itu kawa ba inang tina jerong pe ba ngin hap terus se kasu ban le cha la chung hap kiu patu opsis rong. I think so. Nomor ngin no kan kan apa itu kawa anti apa. Pe ba ate kadam kidang sna. Ye habiat nang tu pelun cha ni. Wow, yeah, my boy. I think so. Ni hab jangan nampak. Hey, my life, my donut is dig now. Woohoo! Habis jai, mau pergi bamu. Betul dah. Let's go. Ya, cepateng pat. Okay. Ating one like Kumar. Yes. Ya. Oh, nice sih, review. Okay, nyak kali beri sini ta perbang ai tengah imasi nomor okay penher. Ya penher ram tip ra langsung nomor okay bom hala. Na anu ka trok na anu kali red na ani. Hariat haram anjing maaf ra. Hai perbang ya cross sini ka wa. Kena kawai jengking sakawai satai. Satai ke power house. Oi, Chris. Mar ka dambi na senang tu neng. Mah dai. Tiba ke jengking doi. Jengking doi sini. Dalam sini ke. Wow. Ini bangsa. Hihi, look. Hidang Bridge. Nah. Tong train. Bye nak cross lagi dekat jengking. Look. Saya ke jengking berem. Saya jengking macam mana? James up. Sampai bang ini poi mentah kena Kamangan, the last petrol pump. Kalau bang itu serang mana, mati serang dan petrol pump lagi mentu. Saya bisa fill di sana, kamna by group, my muk. Apa ada petrol ada bon lagi, kali itu kan overflow nanu pipe. Apa yang nak sepang lalu di lagi op dah. Marang nak suka full kena karung saus pat nikah. Sisa pada dok rata, nomor menin kan tambah metang haki. Sapok nomor kana yatang kena track litar. Kana ba metrai tang haki dunah pot spa apa ni kasbu baik. Oke nomor ba ngalat full pelan. Tahu foto ni leh. Selalu ni nak. Let's go. Tinggal apa hendak ke district tourism office Mangan. Ini kita lagi. Okay. Tiga permit par kerja ini kan. Kita ada banyak cek dari sini kot selatan. Kita banyak cek license, ke RC, and then ke permit bakal ada apply. Kita apply. Long very strict mas ini mah. Kalau pun ya, apa yang kita. Hello. Thank you, Mo. Thank you.
let's go. Kaya di mana check itu tinggal smart yang kadang-kadang kau check post kumpa 40 kilometer nang ni. Sound kau langsung try. So let's see. Nếu là one hi mau nè, thật là vụ bình rồi. Quá xong bát tengah, pasang bat. Bah, kia singe kelija ni pada tangga dokha. Aspan ka sikli de tangga dokha sa de nginamun aspan ka. Namun la yu tuna aspan ka mo. Klop yu tuna, yu ada karoha, na karahu, na karuhu. Tengin ya nada ini apa itu drong namarang dah tu sepus. Ingin ka apa ni apa Islam ni mah. Ini yang baik kak pok ini saat ngan am sini saya bang. Cepat. Waking tu lading di pai ba. Kariat berarti. Dia truk kadang penhap marang teh, dia pai ba ni pi. View, but. Wow, Jo. Woo. So nice. Wow, waterfall. Pum jo. Ti jingking sa kana kami sa teh. Belum teh. Bang ada. Bang jengi hau ti. Bang jengi hana ka jeng kriat tak ke. Sama do sa bang jengi hana. Sini kita try beli kita refi. Tenang. Tenang. Kita senang jengking nang ni sate na kumang aku tek jengking ade genya melak dia na de kepelarin sih asa bang aku umpai oi mal deh jengking berimi dia mas kan arah pun mana di mana oh de lek bonji bonji jumping nanti bum laman lah lokal Oke, iya, taruh tuh. Oh, bang. Wow. Nah. Kenal nyapru ni kena ka lomba lumsan ke ko kipan ba bet kini kena pengcor resna kowe tangi teng ini ya bet mo oh mi isu la hap uang sa kayu ha penak la bet ka mau bet so nice bet ba look ka mau bet ndan ni ra kana ya siti dia ka mau pendap senang pendap merah maru kali ka mau ki wow man bang hala baka long natural way kena tunnel ni sigi bang I'm in love with the tunnel yes create cepat wow so nice belum way
Pero drill ke mesin dia kan apa? Tak pernah tunjuk. Oh, nice. Oh, lancar. Tôi bạn là quay sẽ cái check post. Cái thằng này drone and GoPro private. So si ban pentip sapi ba ki GoPro ki DJI ki good ki drone ke bar khoi ki numsha sho nang ni satai. Nadu nang ni check post satai ki msha sho komot ba nang ni satai lagi nang bon nang check post sedang nang ni jingsa ka ka real check post mo nang ti ki jong local nang ni la jong spy. Te ngi haban bu no ngi haban buri no stang lagi phone ni sampai ladang ayo ring sa habring dala here sebet kan. Ini stay tam yo sho ingin haban tap na nama dalam chassis. Asai kies ita. Te tolong sa kumno dari bioring te saya peni ipsi dam bioring te wajum meso ema. Margin hapan ya tap na susi hipan itu. Te pe bar. Bam ring he bam nas ni. Sejak sarang saya ayu nomor lasis ngin wan pai. Yang saya ring hi. Terus pe hang no mah tambah surok te ngin mi oring show. Kalinti yung ni mi oring show. Las. Peba. Di rung shopo. Tanya bam ja shot ni. Hello, bam jano. Tang tafi so kumna ba bi yo ban ring tu ini video ni. Sobiak. Bentar, hagen. Te Mlong rapat kamera lah. Te ngisai ring kendiat mah. Nasaring hi caka tong ban pendat yang long pendat sok tun margin dalap te sakni sendan. Di ba shed lagi di karbe kita asli deh shed lagi niki live ini. Wow. Ini anda doa satu kap. Bukan nih wan macam ini tasbih kan ka tasbih kerpat ini untuk kuni lam macam ini dan long publik orang pernah kesiu ai boring ini tasbih kan ya bani yang kena kasih resmi badan kata tasbih kena kasih resmi bilinti yang dia punya posan sekam man lain kena gino kecil jaga sosial dan kata tasbih iwi banyak ai baik ini nyak yang biang tasbih ini banyak yang set tasbih dan kata baik bagi nem dan non cukup bentuk tasbih bagi kali ini kendo beri ini kendo tasbih hak dan sini panduan jadi baru aman. Okay, let's eat. Sekarang aku paham. Nah ni, ibang rudai rubah ibang. Bang lah kau. Oh bas lah. Bas kau. Kalau ni bang ah. Ni bertungan not pihak dah. Seis bang dah. Ini kapang pajak ni ka jana duk bang awan. Itu first day ngabang mata. Kedok tip top pelat. First kerja ha Assam hi, tu first day, first meal kejongi. Kapang mata re bapang tempat. So local man. Smell so local. So tip top it nela tias ba. Kiwe le te ka share. Ini kita ngel zoom yuta. Kita nak lai itha ni hamno kamera tami ira. Ui no lom sate ju dang ira ni lai ira khamat ta. Kami tu pagi ni re la ya. Sedap. Ni le ada. Oh, kuat kabat. Katias. Ya langsung bat. Ini ana mi na mentah. Surat sini terkena apa ba? Aku itu mentah. Dua dia. Baru maha berisi lihat mereka goyo apa. Surat kiri ba. Very small. Hai peribahasa selasang kriat jenis serang dia. Nanti pergi singking yang sama. Bayar itu ini peta. Cak apa? Cak tu drop belum lah. Dan tak salah tu drop. Oh, cengai bah. Pasti teman lah. Baik. Karena dia keren apa itu? Coba kali kita video mantan penat ke company rumah sekarang selam
Ya wood nomor ba. Tây là học à cháu slap. Đúng không? Tây với bạn tây. Ngang tận pun di tây tây jing tây. Đây tận chơi xe. Ani sini tak satu je. Pas tu je kreat apa bak sini dah. Oh. Very cool. Nak apa bak ni? Welcome to Macho. Terima kasih sih tang PV di tengah pelan. video tanah perbayat ke Barba kamera lah saya batu tinggi ring uat. Mah saya ring pasal stage dong. Gila apa ya lacung mana? Sedang checking pulen. Supaya mendekat pulen, menengkong checking dari lokal. Mari pulen. Balai supaya nanti stay lo supaya sudah. Seperti itu semua. Ketua kadeka lacungi gitu itu lacung naruh lacung pertama gila apa ya min tahun lacung ayo itu tenang ha tadi tenang tadi thấy nè habis itu tuh di perlang mar bisa penat kamera tuh mah lihat kamu loh बहुत ठंडा है बहुत yes nana perba tinggi dah yuk ban ya wat kamera mentah nang wat hotel guest house in kat badai wat ini saya tilu di pangah sab ni saya mesti taruh mah ki seroni sekasih ni saya page bil ada dan power ban light ni saya log ini ini isu deh tahu cukup selain sab ni mah dan baki ring tu kena saja bun cakal ames kami ring su nomor sis kemat ki dan ki spy tu basna tunnel sna ibu he mi ira tah milih saya ipat mah hello yes ila apa hanya kamera mata pengen seperti ini sabar ketika nak ngi choose tu hajan pengen mana kamera terbas pelan titap hani tas itu nam tak door nam tas simit hani sikle plus pak simit Pilih barbam ada kan, man kita breakfast lunch dengan sam nem tak asni. Kamar zoom lu kau japai. Mas everything is okay and it's alright. Kenapa ini sah? Kenapa kau cuci? Hei, ya best lah. Tukar view rupai. Kenapa kamu nak kan? Ya tu ni nih, bang ada ni. Hah? Di dalam kisah ada telak ni. Bang ni dos đây, thì Bang am. Hey, my boy. Ya, ini dari sabar ni peni pikan diat ya. Saudong saukun mo. Ya, peni pi ya dal bangi jus. Ketika ni. Di wanang pi. Dia ada tempat ni kan. Ketika ni jogi iyo tu maka dekat building dia tu. Kacau ni. Oh different. Kam sim sudah kata. Mar kata arsni ni miak, kau hotel lagoi, siwe lagoi. Ini tak jaratir. Mar lasai ni merak ini play ke. Ini terlium tu. Mar kita jangan. Setesha 0 point ini lasai. Itu sama sahaja ni. The next day pan sleep high second top. Bang ini di sana suam mentah. Nomor bak kriat kebenang sini teh kak kriat. Angam kau arban lawan. The trucks in the coming to do. And the cars in the past sabai i lasangnya arudang ya. Kalau tam, what to do what to say na? Hah?
Nga kopi. Nga kopi ba? Wah, nasab ni. Kanya टूरिस्ट स्पॉट है। अच्छा आपका जो गांव है इंडिया का क्लीनेस्ट विलेज है एशिया का एशिया का तो आप मेघालय जाने से माउलिनोंग में चली जाइए माउ इन लॉ लेनोंग mau lenong or mau in law? डाउकी रास्ता में अच्छा डाउकी मालूम है माउलिनोंग Yes. The cleanest village. Bang. semua di belum dah ni What to do? What to say? Ngidan sabar. We cannot say anything. apa tu kan di belum Arponika. Kasasau, saponika. Oh, sadut saponika, coffee sanpo, kasasau apa ini? Blem. Ai tang sing na jorong. Pai ban pani pi karo kum sliu shola shani ma. Kalang ngom. ding ni mana लाचुंग में Ding ba ie hala. जरा कौन है खाली ये क्या है Shet na jorong ni. Pai pi bisa. Oh, conceptual kayo. Sala. Basa. Ani pa yo. Peto din jong alan yo. Kor ini lo. Dia kau madiam sok di sini. Tahu, baik ni. Ni. Song bangim judi. Main to khasi है लेकिन बहुत है. खसी language भी बहुत है. अलग-अलग ऐसे कितना 100-200 language ऐसे. मतलब हम लोग तो झारखंड बॉर्डर से हैं हिंदी मालूम जहाँ नहीं. मेरा घर है झारखंड झारखंड बॉर्डर और छत्तीसगढ़ के बीच में पड़ता है तो फिर normal लोकल लोग भी अलग अलग होता है ना भाषा नहीं ना. हाँ, ऐसा ही हम लोग बहुत हो गया तो. लेकिन Itu मेन खाना है आपका मांगा. झारखंड का भाषा बढ़िया बोलते हैं Mah itu खाना kulmar. आपका मेन भाषा हो गया झारखंड का Yang lada bendisha nginya runa rasna nginya sangsun ma balak that amin tengin saya syam sepok mo apa yang not yang guest house te ni pi pila ban wai gini namar bak tha gambut smash long kan no I don't why ngan let bi kum balak kre ni yang mo One eternity later. Anak talayu wes sobat. Dalit pekna lah beli lah. Hah, ini bamjana nama kajak lah ready. Yang kempena ai bak kata bhaj perko yang meleleh. Hawaii. Compare chol. Bây hết chúng ba mà. Oh là vài yos nhũ đấy là nè. Rồi đi. Khăn. Kini keadaan cái này cả chúng ta. गम्बुज कितना रेंट देता है 100 रुपीस से वो तो लग के जाइए ऊपर बहुत महंगा भी है लेकिन ऊपर ना आप लोगों को ना बहुत बर्फ मिलेगा ठीक है यहाँ से 2-3 किलोमीटर से बर्फ पे बर्फ है इसलिए इधर से पहन के जाइए ऊपर नहीं मिलेगा ना 7 years 7. गए ना नहीं 1 2 3 4 5 6 7 Ana turin ya mẹ Onzo Itu pandai wan macam ni sesuatu Ani jijik bang. Abang jas mah. Cái này cái đấy Jaying cái này. lên mình सुनिए तो आप दोनों को मिला Ada bam, ada bayi. Kan tujuh Saya dah kuat Harus stop. Sekamera. last man stand Hey.
Itulah ada kabang temadu namelu. Okay, let's go. Kita kenal. The mass. Ini lain nak sekamera. Let's go, adum. Wah, itu dah syah. Check out. Ho. Lungchang, Mungtang, Sumtang. Sharchok, Lungchang, Ki jenjara ban kena ki jaka. Shang Fung Fang. Yumthang. Namar kini gila ajar bagi China hui jak no. Nak ni kelenting lah Malaysia. Katau. Maun Katau. Pasal ini dari Maun Katau nang ni. Maun Katau. Ya kaim tak miat namar ba ngidan freedom. Kapor kendian. Te turis dah sini dah. Turis dah pak. Lasha itu semam. Kali itu terus. Kita berada ke off season. Break off season. Ni on season ni tetap show. Ngidang on, ngidang off you switch. Tamangi yat bet. Off season di Hamduna. On season, yang on season gede March April. Lahat tak sudah ni. Seniru tak so seniru. Sudah. March April sini yang het tak apa sini. Kan mereka senang berweda tak apa ini. Sekarang ini miawan dan marba mio lagi 0 point dan jemut. Wan cuan mat tak sini dah mah. Jadi nama lah saya dengan relate channel tula yang marmenin natula, menin channel tula ki kang. Om ni kang bahasa kut bun, apa yarap sipai. Iba sakut itu nama heavy snow. Dan waktu lasis ni kan biang nama ni lasis ni contoh. Apun dulu. Arpun room no, not lasis ni. Thursday. Yes, Thursday. Hei tu kamera ni. Ini aman berikut naik ke video. Oh, senang gitu lalat tak? Kau kenal lah? Hai. Oh no, awan kau lagi. Hei tengok samtiang tanya aku berikut naik video. Te kuliah sibun pas pak. Tapi lapis jangan nak channel jangan, jangan nak video kau minta ke day 4, jangan nak second trip. Te saya pet malah saya akan comeback show. Malah saya kira 0 point. Teka toka stong mo lik na ka ena. After that ngilet sini ka Maun Katau. Teka to Yumthang Valley. So stay tuned guys. Subscribe, share. Dengan saya Kendu Pacak away from the vlog. Next vlog. I love you guys.